Banyerap penmi pisai kinongpang ni Kapur Patient Fund ki Basyak Semar ha ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka Aroha Choir Music Society kan penlong ya ka tamasa ka put ka tam halor kan ni ka benta. Abakrench kilat pathai kubor menta ka singi khan saw tarik risau arja apo saw ka kong Pauline Wajri ka ong ka society kan penbet bat penlong ya ka program bat ka Robert Hospital na ka benta ban ajeng ya rap iki beri ka Basyak Semar ha ka ni ka jaka. Kalong baga jingshim jongkai kani senjam kalong ban ai burom ya uba AH Scott Lingdo ubam kwa hedwar ublei ubade ukpa jongka kong Pauline Wardry uba jukentu ban le na kawanta ban yarap ya kani ka hospital. Halor kani ka Aroha kalakwa ban no senyang lem kat bala shik bedai hok dak ba penlong ge jingruai shibenta ban penmi pisa na kamta kani ka jingtu. Kakong Pauline kalau ang baka tamasa kapot kentem kalong khat pratrik khandai tarik nai weng aharja apusau haso so tham auditorium Shillong na dukasan baji chanmia hakhanyo tarik risau kandan ka panel discussion hapoli diu jayau hakhat pratrik kandan ka medical camp kajing ajing sumar haso so tham bat khandai tarik kandan ka concert haso so tham bat kabairung kanlong laispa sanspa bat shi hajar tingka Nakaliang ka kong Pauline kalaya wer ki pat ba ban wan sakhi shaka ni ka jing getem ka jing yarwai na kamenta ka ni ka kam Society juni ka Aroha Music and Culture Society ka penbet ki program pat ka Robert Hospital na kamenta koi ka kya juni paru ini ngimli dan ki nam tem ki nam ruai ngeni semua ngidi benda na ka jat juni kamta ka koi ka kya But kani kalau ka jing kwa ka juni ipa jana iba Aubrey Scotland no kapor bilang in isyo yang kon boleh pilih yang tak ada hospital but penmi nakamtaki ng pangkibadu di kapor bilang in mani ngumshin bayo le kata di menta ban burom yang kata kajin kuat juni di ngaga yang keren pada hospital pada kila kloy ban pedang ini jing persiang jadi berdet di kinomor wajah ni om tam kakenhun juni bidrei kidan kikenhun juni Pak Benedict ibatem flute nantai I Pak Lingkit najuai nantai Pak Ediel Masar ibatem yang cello nantai Tapal STC Wajri ibadan kikenhun nongsyan di kalau keke pas mau tenang pa nilai no senyang lang but ki keluar ki practice ki ruai but kecing semua throat jungki but ki kini ki kepajang ki kalau bagi nyarap pada ya ki nampang ki ba dan bisa di kani kalau kemudian kamar tak kira kesalah undi dan isu kami nanti naga sorkal ni neki kenhun ki badan bol ni ngilong ki kenhun ke bandret ke badan bol ni semua lembai 10% juni ibarat abang snow ketilang karena purken kata kajing isen elen ibe di nasnova aka inang salang ngilang ni dan pintu kata kajing mur ni kelungan orang redu kimdi kibri ki bangdan kata kapor nre habangya siang lang abang snow ketilang gilaban leke na kabenta jogi we patpen di ke hospital kalau kloy ban yarap ini menilai ki panel discussion dulu di haka kanyo tarik tu bunai nilong kawe ka panel discussion but kajing semua pihak jadi kalau nak mentaki kena sama di om tang bakin tip iki kot mule nrekin semua tu ban im atkar mentapa ket lain bikin drugs bikin bang bahar mungkin benar kami ke phone, mungkin ya apa kita meeting smosi, mentabun kita kena depression, kita anxiety, nanti apa boleh bukti jadi kan ya kita meeting selain ingin don panel discussion. Kita nak kini bila banyo kawai nak try ni apa RV stores apa police bazaar. Nagtagan ng gawin po lalang po kami po Sweets Police Bazaar but po mawin din po green ketika petrol pump Holland Sweets nagkaki lang
San Spa or Life Spa. Gandeng na usang budi siya ni. Di kani ka program kan sedang Shibuji, nang tahu dia kata health awareness kan dalam program kemudian aku masih kental ya, nang tanah tu kan uji kan sekarang ka health check up. What the EP ten to 5. Nadu Shibuji, nadu Sanbaji kan dalam free health check up. Kami akan ka crowdfunding tika link ki podcast ki pangile apo YouTube ki la podcast pini ka link ka kada nak channel jo ka arwah choir channel idon ki podcast maka idon ki link tu ki pangila ai da kun ta crowdfunding kata ka impact.org di kibri ki pasmulan ki nang khasya tu nang ta dapat tu bisa isa khasya ka Vision Fund juga Roberts Hospital kita dulu ki bala ki ai direct Vision Hospital kita pada ki bala apu untuk crowdfunding nah tak kecil juga ni para kaki tickets in ai Hospital kata kata heading kan Vision Fund makanya hospital kalau kabar rentang makan kecil lah ka Rakeshis Pasnan kalau 2023 di yang lakah tu hospital nanti ini baru si parakang tu ipa jangan mata kadawi ismo jangan hospital tak kata ipa jangan ide way ni benen kong ki doktor Indian doctor menjoin yang kata hospital but email jangan yang pensaban hair hospital di ipa di ikindu email jangan kata hospital di ismo jangan nakakadaw kan. Di kani hospital lakharu ya utu John Shepherd Barron ubade unong shna ya kani ATM the inventor of the ATM lakharu utu di bunki katu ka arun tati roiru katu ka payo ko Booker Prize and the God of Small Things ikatu lakharu If he